Hakni ke jok ke bamanta nalor ke pulia putih ke kamyelek Kyrwoh ke long ke badon kam nak ke benta ban penlong ke Khynnah ban smart ban sting bat ru ban Khlaiñ ha ke borman. Halor ke ni ke jingmut ke way nagi Skul ha East and West Khasi Hills District ke St Joseph Higher Secondary School Nongkasan ke penlong ke annual school sport meet ke balai sngilen ter hau banai leber. Kini ke jing penyelek kaya ki Khynnah ke dei ke bala penlong nadu ke arpau teri leber arja arpusau ha ke bala wan ban play perda dau General Secretary jong mau That Raishan Block Association uba Morning Star Lingkoi bala penha perda no ha ke arpau arteri leber arja arpusau da ke jing dan lang ke kong Amita Wajri kum ke kong san ke beri ke BMC jong mau That Raishan Block. Hakini ki license jong ke sports las dang da ke jing march pass jong ki Khynnah Skul ke bala pia ha ki South Ri ki ken ho niki house bala wan ban bishar ya ke march pass da ke jing rap jong ki police officer na battalion Sopian. Kidon ru kiwe ki jing elek kai ha ke bala ishim menta shirham da ki Khynnah Skul ha ke jing pet ki nong hikai. Kumpan chupan kan mau ke St Joseph Higher Secondary School Nongkasan kari ke skul ke bala yo ban ra arsin ya ke nam champion jong ke inter school sports hapo ke district East and West Khasi Hills District bala penya da ke office jong ke DSU. Ya, maka ke final 400 meter race senior boys. Kita perkenal biang kita jawab penukang baar balai kini ban represent ya ke skul ha ke annual sports meet yang ke district Mairang. On your back, get set. Pendek biarnya pendek yang kebiar buat nama ini nama kini kade amal. Dia lebih mari step dah siram si kalau untuk alat fly di memposu. Wapat keras. Kabar house nak kalau kamtam kambun. Kabar house lawan baar. Balai kayaknya. Mari suki. Jika kering kadang sak kadang kamtrim ni, kayak hello kadang trim ni, karet kadang trim ni gini. Kebanyakan ada ke Kyrwoh. Kebenar kembali ke Red House. Kedai ke Yellow House. Change position.
रुकना नहीं मैं तो हूँ जैसे बहती ये हवा औरों की मैं सुनता नहीं मैं हुआ कबू असल हुआ कबू मैं हुआ कबू असल हुआ कबू You gotta drink so do we get more bottles bring them to me hold your glasses up people everywhere now everybody put your hands in the air say girl I wanna see you tonight let me see your hands चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली पूरा के निंदिया कहाँ तू चली दीवाना हुआ दीवाना हुआ कैसी ये दिल की लगी चुरा के दिल तेरा चली में चली मुझे क्या पता कहाँ मैं चली बस तू ही तू बस तू ही तू तेरी गली में चली
원하면 더 낼 수 있지 세금도 Pull up pull up I'm coming girl Pull up pull up 네 경계 girl 사실 난 접근하지 않아 쉽게 저 멀때들은 머리에 왁스 떼면 시체 뭐 그 Sure you know say the thing when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. कोई मिल गया कोई मिल गया मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ ऐसी है निगाहें और बिखरे हैं बाल तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल Cause you don't even know I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Cause you don't even know I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Go. I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. Daiwu, oh Daiwu, yeah, oh 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 Daiwu. Pak Ian Master, the CM of Khynnah Mail to kindly distribute the prize to the winner of the long jump Reshining Star Red House and third Bashanbor Warjari. Reshining Shams Kamlang Margar Blue House, Elisha Margar Yellow House, third Shansi Carboni, Lau Tigi Pump and Jessiva, Lau Tigi Jacket. Pensok Sokshan Yellow House, second Ayon Pensaitiman Marsamba Yellow House, and third Jennifer Sanglin Red House and Regenty Maule Green House.
Southpaw part 400 meter race, Iban Pensok Sosyang first, second Ayom and third Khlaiñ. Arwad ki. Third person Arwad mo. Long red house, Shillong Mail green house, and third Genisha Sosyang yellow house. Riba Lingsi Maule yellow house, please run. 100 meter race, first Ben Krau Kupar, second Deliver Lang, third Eight Lang. Green house, second Merihen Marsangbai, red house, third Bristolin Marwen, yellow house. 200 meter race scale, first Dahun Shisha Marsangbai, second Darisha Lindo, third Sensible Mangpet, yellow house. 400 meter race, 400 Riverland, first Wang Maskal Sosyang, green house, third Andarius Sosyang, yellow house. Discus throw, boys. First Milwaukee, second Chamberlain, and third One Lombok Marwar, green house. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, kajing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.